fane va swinangutini va hakela normally va nga va hakele se swi ya khula na hina ngele ku hluphekeni nkarhi lowo leha lowu bona va ta nje xikarhani nyana va kha va hola ku hikula a ni mi kuma ku xani mi kuma ku khale va nga hi nyiki increase mi kuma ku kama n'wana yi kume 20,000 yi hava medical aid ya pension ya yini a yi fana ya n'wina vona sweswo va hava se loko n'wina mi kume 17,000 mara mi ri na medical aid mi ri housing allowance mi ri na yinini ma byona ku vana 20,000 no mi nyika example vana na mina no nyika xikombiso ka n'wana mana le ku holeni ngopfu mata mfumo le ku weni mali ene va tele va thorile more than 100 ni mi twile seswa mina leswo enkomo ya ti le ku gwabaneni la un'wana ri twisisani vatirhela mfumo ku njiya a yi fani ni tsakisa hela ka njiya a yi fani na miroho 015297185 mina ni ri loko ku ve mfumo mali yo ngetela vatirhi va vo yi ri koho a va nyiki mara loko ku ve a yi kona va nga va ngeteleli va ta va ngetelela nkarhi lowu va nga ta va ri na yona va ta ngetelela hi ku swa fana van'wana a va tirhi nchumu va tshama va ri mahungwini minkarhi hinkwayo Leonard Ma about I'm driving a journey. yes Let's give me my mail plaza and Kanoya more than an hour. West West part of Kutra 18 when you're going, you must do this. Ku gonya mi vula ku ya Limpopo yes nongisana aya ana mi twanga a ri nga handli swona tiqingho ra n'wina a hi sunguriseni miri ku tirha yin'we yo gonya na le ti tirhelela ku kuma ku pfuleka tinharhu ko yi leha xiyimo ma 10 kilometers west part a ku na maphorisa ma swi twisisi loko mi kha mi ta hi tilane timbirhi se mo fika mi shiftelana ku loyi a nga chaveki ku chayisiwa nhompfu a ngheni sweswo tlhoma nhopfu leswi a swi hlwerisa ngopfu hi swo swi hlwerisaka vanhu leswiya swo munhu ta nghenisa nhopfu hi swona it's getting out of that na tibodo letiya ta vona va lomu kha mi ta va ta ku loko ku ri ku u na tag keep left so that you can use the share what yes xa lane loko mi khipa left xa lane ku ile ka right ni member both the timbirhi ka ni vona transcope na mi ti tsala swo xexo loko khipa left xi le ka right va xi cincacinca last na tsundzuka na mina ndzhaka vhiki leri nga henda hi wa vunharhu a ni kha ni famba kwalano swi ka swi ndlisa sweswi loko ndzeni a hlangana ngoveni a soxa ngopfu mara hambi swi ri tani ta ku yini swi ta lunga boti wa mina ta valanda va RTMC hi twa ku xiphiqo xi nga lulamisiwa njhani ku ya mahlweni na ku loko ku ri ku va ha tirhisa xitafu xintsongo hikokwalaho ka yini xi nga ngeteriwi hi ku se swi ti komba ku ya hala na hala ka vanhu ku ka ku ya ku tlakuka hi ndlela yaleyo ni mi twile boti wa mina mi te na mhaka yin'wana yi na nkoka na yoho yaleyo kambe na swi twisisa ku hi le ku languteni ngopfu ka timhaka ta vatirhela mfumo kambe yi na nkoka swinene yi na nkoka swinene a hi ku tumingiseriwa mehe le ka 015297185 na ku ndzila mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni kambe ni nga se hundza hi mantekalo mingiseri ni hlekani ayi khalanga aye papa mpfukile mi nga va cheleli misava ka hi pfukile minjhani hi pfukile no kombela mi nga va cheleli misava n'wina mi ri yi vatirhela mfumo okay hayi mina lexi ni nge va cheleli do a ni mutirhela mfumo full time mara ni nge ni yi teka hi ndlela leyi khalanga ku na leswi mfumo swi vulaka na ti-opposition party va nge ve ri vatirhela mfumo va tele ngopfu ani and impela va nga va tele more than 1.3 million va nga va nkarhi wun'wana va hlayile mara maybe a hi fane hi sungule laha ka ku leswi mfumo a wu ti na proposal ya ku vanhu a va volunteer lava lavaka ku ya ku wiseni ngopfungopfu lava nga na ma 55 years ku ya ehenhla va nga luzi ti-benefit ingaku mfumo wu tile na that proposal a ku ri ku ringeta ku la ku lunghisa la ku nga onheka i nga se hlengeleta nchumu homu himpela n'wana a ya xikolweni hi swona vulaka swona ni nge problem i ku na loko vanhu va ri na ma 55 na ma 60 va ha ri na vutihlamuleri hikuva a ni vanhu vo tala va le ku tirheni na yi twisisa a no hota na yona ku khalanga
lexi hluphaka i ku va nga va hlayile mara ku na lava va fane va ku wiseni lava nga na vo 60 years va 63 van'wani va ha fostela ku loko wo languta kwalomu ka va public works swa chavisa va khalabya na vakhegula lava nga hala na ku tirha va ha swi koti vo omelela ku arezi a hi holeni malembe ma ha pfumeli kambe loko ku ri ku a va ha swi koti ku tirha muthori i pfumala matimba njhani ya ku wena famba nawu wa vasirhelela a ni nawu wa mfumo wu ri munhu ya ku wisi na ri na 65 a wu se cinci wa vuya ka 60 that's why mi vona vanhu va omeleri lava va ri na va 63 64 va ha ri kona a wu se vula wa ha vulavula hi timhaka ta ma 65 kumbexani mutheri a fanele wu cincile a vula ku loko munhu a ri na va 60 years a nga huma ku na vanhu vo tala lava a va fane va ya ku wiseni lava a ku vuriwe ku a va ye ku wiseni va ta nyizela na lava ntsanana a yi le ku endlekeni ene ti-union a ti yi vulavula a ti yi push yaleyo ku famba mi ya wisa mi tirheli mi nga zi mi fela mintirhweni maswona se la ka timhaka ta ku increase khalanga mavonelo ya mina hi lama mfumo yesu nga va wu ri hava mali mara ncini xi endla ku mfumo wu va wu ri hava mali mina swi ni khomisa tingana loko ni kuma ku year after year ka ti state owned enterprise vo Eskom vo SABC va mani va Denel hinkwato nga ti hlaya hinkwato na va SAA tekuma report ya auditors general yo komba ku mali yi tlangisiwile le ka timasipala to talo ku hava timasipala leti nga twa ku va ku tikume unqualified audit report which is a clean audit timali ti le ku ti-billions na ti-billions leti nga ku wisiweni a hi fanele mfumo loko wu ri serious hi ku save mali ku hi ta kota ku hi va tingetelela na va tirhela mfumo hi sungula kwalaha ko save mali hi ku a hi na mali hi swona mfumo wu hava mali mara mali yi tlhele tlangisiwile leswi swi endla ku ri swi tekela munhu ku amukela loko byela munhu ku a wu na mali mara i kha i tlangisa mali maswitisi i vanhu vangani lava nga ku yiveli ka mfumo khalanga na hina van'wani va hi tirhaka mfumo lava tirhaka mfumo va tirhela mfumo nga va ri ku yiveleni mfumo wa kha va ku avele ku yivele i vanhu vangani va ta ku va ta printa ti-CV entirhweni va printa hi maphepha ya government va swi va teka nga ku ti-benefits ta vona i vanhu vangani lava fonaku hi tifoni ti le ntirhweni va nga hakeli i vanhu vangani lava chelaka tipetrol ka timovha ta mfumo va yisa tigrozara a kaya phela mali yaliya hinkwayo ya government loko u twa vanhu va ku loko u tirhela government a hi munhu mali ya hela nkhalanga se na yena a discipline khalanga ku hava kusuka ka lava tirhaka hansi ku ya fika ka lava nga henhla ku ya fika ka ti-ministers mali yo hela vanhu va yi langutile se a swi nga olovi ene ka increase khalanga a ku increase salary ntsena mi increase na ti-benefits ta medical aid mfumo wu fanele increase na tona teto mfumo wu fanele increase na ti-housing allowance ti tele ti-benefits leti mfumo wu fanele that's swo swin'wana mfumo a wu ku loko a swi endleka vanhu va compromise tin'wana ti-benefit ti nga increasiwa mara ti-union a ti pfumeli ene mina na swi twisisa mi nga ni mi byela ka ti-private sector laha hi tirhaka kona khalanga na van'wani hi nga va ri na va close to 5 years a hi tshame kuma increase mara medical aid ya increase lexi humelelaka i ku i ta tlhela i ta tirha i tirhela medical aid i famba na 0 cent a kaya mhaka ku a ni medical aid every year wa teka 2000 mara wa wu kumi increase so salary va yi kha yi dyeka hi leswi nga ta humelela ka vatirhela mfumo ku salary ta va yi kha yi dyeka hi medical aid every year mara ku nga kumeki increase so the government yi ngo va yi compromise laha yi nga ta kota kona na to ti-union a ti olovi timbili loko ku ri ku mfumo wu ri swo swi vitana 5% va nga vuli ku xikolokolo nguvu ya tito ra a yi vi 10% a swi twisisa ku swilo swi le ku durheni mara van'wani khalanga na ti-private company van'wani hi leswi ka food government ya antswa ku na job security ka private company va ku byela ku you take it or you leave it loko nga yi lavi salary yale i nga swi lava ku swi twisisa ku hava increase famba tshama kaya se leswi va tirhela mfumo va nga ku hlangani na swona no vula ku swa antswa compare ka leswi vanhu va tirhaka ti-private company va hlanganaka na swona hi ku laya na union a yi kona hi marito man'wani mingisero wa mina mi vula ku hi na n'we mi tlhelela kwalaha ka njiya yi fani na miroho a ni ringeta ku hlamuseta ku ri a hi ri kona hinkwenu loko the past 10 years vanhu va kha va wisa timali a hi vulavulangi nchumu na ti-union a ti vulavulangi nchumu mali yi kha yiviwa ti-billions ti kha ti yiviwa hinkwaswo munhu a ku a ku yiviwa mali ya mina ku yiviwa mali ya mfumo se ku va khongotela vatirhela mfumo i ku ni nge vuli loko va nga increaseriwi ni ta va ni nga vulavuli swona mina na swi tsakela ku mali a yi ngeteleriwi ku swilo swi le ku durheni vana va le ku ya eswikolweni vanhu va na tibond vanhu va na kambe a swi sunguli hi vona hi swona ni vulaka swona va koho vanhu lava nga tirha va nga matirha malembe manharhu mune va nga ngeteriwangi ku mali
hi swona ni vulaka swona ke na yena kwala ka private company na va 5 years a yi tshama hi ngeteriwa mara ni vulaka ni nge lexi xi endlaka ku hala ka mfumo swi nga olovi khalanga i timhaka ta ku mali va kha va hi vona ku yi va yi kha yi huwisiwa hi ndlela yihi se kumbexana hala ka private company swi va swi ri leswo swa ku va fika va mi komba ku ri hi tirhise so mali a yi nghenangi ma yi vona a ku na mali leyi nga nghena and a ku na mali leyi nga yi huwisa se swi mi thovanyana na timbili ku ri mara ko va hava se the challenge ka government i ku mali va mi kha mi yi vona mi kha mi yi vona yi kha yi tlangisiwa ti-billions ti kha ti tlangisiwa ti-project langutani mapatu lama endliwaka hi vuntshwa tanihileswi muyingiseri un'wana a nga vulavula khalaka mapatu hinkwawo ma nga endliwa mo tala ma vona leriya ro suka loko i suka laha Mketsi loko yi hala ka hina hala ni nga ta ka ni nga ku vuli yo muyingiseri wa mina Nkhensini eta ze posha man a swi sunguli hi vona vatirhela mfumo man xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula mali yi yiwe ngopfu mfumo wa ha ri hava mali a hi joke maladministration and corruption has killed our country ka ha ri mpundzu swo tala swo vava swa ha tata na mibyela sweswi va rilela increase minduku va ta rilela ku salary a yi nghenangi i Elvis Hlungwane a vulaka ta a endla njhani a va sala ndzhaku ewako va famba na mina inkombo timinete ntsena ku phela ura yan'we muyingisera mukhalalo leni FM makombetlela ni khalanga pet mathebula in'wana Risimati wa jima wa xitlhango maxingiritano wa xicecana makunela wa ndandadzi hina hi va nyimba ya ka Mafanele famba na tinyiko Morgan Xivambu hi ku tiselana kona ku Afrika wa Vulavula leswi mi ngele ku secretary senisona nongonoko lowu mina se swa ni chavisa se swa ni chavisa a ni swi tivi ku ni mi khensisa ku yini mara leswi ni hi seketerisaka swona se swa chavisa ene a ni vuli ku mi tshika ni hayi ko a ni vuli ku mi tshika leswi mi hi seketerisaka swona hayi kona ka hayi ko xikwemba xi mi endli tintswalo leswaku ni le ku languteni xilo xa hi amukelaka hi xona ti-voice notes na swi tiva ku muyingiseri wa mehe u nga va u khunguvanyeka siku rin'wana ku mi ni rhumerile voice note mara a yi le ku tlangweni i ntiyiso ene a wu ka hi nga lava ku yi tlanga muyingiseri wa mehe a wu ka hi nga lava ku yi tlanga hileswaku ti tele man ene hi ri a swi koteki ku hi nga ku a ku rhumeli vanhu va ntlhanu a swi koteki twana loyi Butpat mi ni ta khomenta ka mhaka leya ya vatirhela mfumo vanhu lavona va ngeteleriwi mali why ni vulavula tani loko va ya ntirhweni va siye vatirhi a kaya loko va siye vatirhi a kaya na yena ha yi kumi increase i ta ku byela ku ri ni nge ku niki increase na mina ntirhweni va nga ni niki increase i hleketa ku ri ni yi kuma kwini i tirha 3 years Butpat i tirha 3 years to 4 years i hola 2,000 rand hala tlhelo wa khandziya hala tlhelo i mhani a kaya a ku na nchumu va langutise wena i ti-society swilungu swilo leswiwani va langutise hina vana a kaya hi 2,000 rand i endla yini hi 2,000 rand Butpat a va ngeteleriwi vatirha mfumo lava na hina hi kota ku ngeteleriwa i xikalavito la Pitori na cancer Butpat i sweswo muyingiseri mukhalalo leni FM makombetlela ntirhi leswi mi hi seketerisaka swona hayi khona leswi mi hi seketerisaka swona hayi yana ni mahlweni mi endla tani tatana Wilson Mkhari va vukosi va vuhosi hayi vukosi ni vukosi mbera bya dzudzeka se i vuhosi hi vo va lava ku hi nyika xifaniso xa ku kahlekahle hi vuhosinkulu ku endleka yini kahlekahle va hi pfuna ku endla leswaku hi ta kota ku swi twisisa ku endleka yini la hi ta kota ku twa ku na hina loko hi lava ku hoxa xandla hi hoxa njhani xandla leswi ta hi pfuna ku hi kota ku swi tiva ku hi yisa ku yini mahlweni tanihi rixaka va yime ku lunga ni na vona la layinini la ni bula na vona ndzhaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula na khalanga pet mathebula sweswo muyingiseri wa mukhalalo ni FM makombandlela hi 11 timhaka ko bela vona yan'we ka nhlekana siku ra namuntlha tanihi sweswi hi nga ku byela ku ri timhaka leti ta ku langutisa timhaka ta vuhosinkulu eka rixaka rero swi tikomba swa haya emahlweni ta tsundzuka ku hi tshame hi vitana dokodela Mandla Mathebula
va ta bula na wena kwala ka xitichi lexi va vulavula hi timhaka ta vuhosi nkulu hi ndlela yaleyo va kombisana ku swi fike kwihi ku ya hi xinawu ku endleke yini hi ndlela yaleyo kambe ke mani amukela tatana Risimati Mkhari hi twa ku vo va ri yini kahle kahle eka mhaka leyi bulaka hi yona swi fika kwihi ku swi tikomba ongeti ku na xiboho xa khoto ya le henhla lexi xi nga sindzisa leswaku ku fanele ku fambiwa hi ndlela yin'wana ta tsundzuka ku hi tshama hi bula na vona kwala va vulavula hi timhaka totoleto se kumbexana a hi tlheleli nyana ndzhaku hi va amukela ivi va hi hlamusela hi xiboho xa khoto ivi va hi byela ku se ku endleka yini ka nkarhi lowu hi nga ka wona tatana Mkhari nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Khalanga, inhlekani vayingiseri va Munghana Lonene. ka tin'hweti loko ni nga hoxisi leti nga hundza hi tshame hi bula ku langutiwe ka timhaka ta ku hume xiboho xa le khoto kumbexana hi sunguleni kwalani tatana Mkhari ku xiboho lexi le khoto lexi xi hume endzhaku loko ku endleke yini. Inkomu Khalanga ni vayingiseri va Munghana Lonene. Hi 2010 hi ti 31 ta August ndyangu wa vukosi wa ka Mkhari va rhangise mina Risimati Mkhari hi ve hi koxa vuhosinkulu bya rixaka ra Vatsonga hinkwavo a Afrika-Dzonga. Xikoxo xa hina xi ve xi ya yingiseriwa hi ti 30 ta July 2013 a Giyani laha khomixini yi nga teka malembe yo ringana 5 ku va ya teka xiboho xo alana na ku va hi nyiketa vuhosinkulu tanihiloko hi rixaka ra Vatsonga laha va nga kombisa leswaku i ntiyiso leswaku vuhosinkulu byi kona andlwini ya ka Mkhari kambe a byi ri a Mozambique. Lava khomixini va ya mahlweni va kombisa leswaku Vatsonga lava nga kona laha Afrika-Dzonga hinkwavo ka vona i vahlampfa lava va nga huma va ri a Mozambique va ta haleno. That's why va arile leswaku ku va na hosinkulu. Ivi loko hi langute matimu hi swi vona leswaku xiboho xa khomixini a xi tshamangi kahle a hi ntiyiso leswaku Vatsonga hinkwavo lava nga laha Afrika-Dzonga i vahlampfa. Hi loko hi 2016 hi teka president commission xikan'we na minister wa traditional affairs hi va yisa a khoto a Pitori. Loko hi va yisa le a khoto a Pitori a hi yise timhaka to ringana 3. Yo sungula hi ve hi kombisa leswaku va commissioner lava a va yingisela mhaka leyi ya vuhosinkulu bya rixaka ra Vatsonga byi ka byi suka andlwini ya ka Mkhari leyi nga rhangeriwa mahlweni hi mina. A va kotangi ku va va fambisa mhaka leyi ku ya hi milawu yo fambisa mahungu ya vukosi ya xintu ya Xitsonga. Xa vumbirhi ti-commissioner leti a ti ri kona i vanhu lava vo ka va nga tiveki nchumu hi matimu ya Vatsonga. Xa vunharhu hi ya ku ka huvonkulu ya milawu a hi ta kombela swinene leswaku xikoxo xa ka Mkhari xi ya yingiseriwa hi vintshwa hi vanhu lava va nga na ntokoto loko swi ta ka mahungu ya matimu ya Vatsonga. Hi kombisa leswaku a hi ta tsakela ku ri ku va na munhu loyi a tivaka matimu, ku va na munhu loyi a tivaka mafambisele ya nawu wa vikosi, ku tlhe ku va na xidyondzeki xa nawu. So khoto yi ve yi yima na hina leswaku ntirho wa commission a wu homboloke ku tlula mpimo. Hi ti 21 ta September 2020 khoto yi ve yi humesa xiboho leswaku hi winile review application laha va nga lerisa minister
leswaku a tholi vanhu lava vanharhu lava. Vanhu va kona va ve va thoriwa hi ti 25 ta January 2021, va ta heta ntirho wa vona hi ti 25 ta July lembe rori. Laha va nga sungula na ntirho wa vona wu va lavisisa leswaku i ntiyiso leswaku vuhosinkulu ka rixaka ra Vatsonga byi kona ke. Ku fika sweswi laha hi nga kona hi hlangane na vanhu va ad hoc panel hi ti 7 ta April, laha a ku ri na mahungu ya ku va va lavisisa timhaka tin'wana na tin'wana. Ntirho wa kona a wu endleriwe a Polokwane. Sweswiwa ka vhiki leri taka hi ti 11 ku ta va ku ri na public hearing leyi nga ta khomeriwa a Giyani laya a Mopani ka masipala. Vanhu hinkwavo va Vatsonga, tihosi, tihosana, vaakatiko, mitlawa ya Vatsonga a hi rhamba tanihi ndyangu leswaku va ta hi seketela ka ku va na hina vo tanihi rixaka ku va na hosinkulu, leswaku hi ta vuyisa xindzhuti xa rixaka lero xiximeka ra Vatsonga. Hi lomu hi nga kona in short, Khalanga na vayingiseri eka xikoxo xa vuhosinkulu. Nhlokomhaka leyi ya tika leyi ku tirhana na yona ngopfungopfu loko hi languta leswaku yi na vanhu vo tala lava va taka na matlhelo yo hambanahambana na matlhelo yo tala hi ndlela yaleyo. Kambe a ni lava ku kamba ka n'wina, loko ni nga ni mi twa laha ku na rito rin'wana a mi zanga mi ri hoxa na kan'we. Na me a ni lava ku ri hoxa, kambe a ni lava ku ta mi vutisa ku lava va nga rambiwa mi nga va hlaya laha, va ta kuma xirhambo kun'wani, kumbe loko va kha va mi twa sweswi va ya ka mitshamo leyi kumbe ka ntshamo lowu? Inkomu Khalanga na vayingiseri, ad hoc panel yi ta rhamba tihosi na mitlawa yin'wana na yin'wana ya leyi va yi tivaka. Na hina tanihi ndyangu ku na tihosi, hambi ku ri tihosana na vaakatiko lava hi nga kota ku va hi va fikelela hi nga va rhamba. Manje lavan'wana hi nga tsandzeka ku va hi va fikelela, loko va kha va hi twa kwalomu va nga kona a va swi teki va swi amukela leswaku ndyangu wa ka Mkhari wa va rhamba leswaku va ta hi seketela kusukela hi ti 11 ku ya fika hi ti 14 ta n'hweti ya leyi nga ka yona. Hi ta va hi ri laha Giyani hi karhi hi lwela leswaku vuhosinkulu lebyi a byi ri kona andlwini ya ka Mkhari leyi nga rhangeriwa amahlweni hi njhakanjhaka byi vuya lomu a byi ri kona. Loko mi vulavula hi vuhosinkulu bya ka Mkhari lebyi nga rhangeriwa hi njhakanjhaka, i vuhosinkulu byi katsaku mi mfumo xivongo yihi? Khalanga, munhu loyi a nga Mutsonga loyi a tshamaka Afrika-Dzonga, khale ka khaleni a ku ri na hosinkulu ya rixaka leri, ene hosinkulu ya kona a ku ri varhangeri va ndyangu wa ka Mkhari. So hi mapatu man'wani tihosi leti hi nga na tona ta Vatsonga i tihosi leti hina hi tivaka leswaku a va rhangeriwa amahlweni hi hosinkulu yo huma andlwini ya ka Mkhari. Okay. Xa vumbirhi Khalanga, tihosi leti hi nga na tona hina tanihi rixaka i tihosi ta hina tanihi rixaka ra Vatsonga, ene va ta tshama va ri tihosi aka mimfumo swivongo ya vona na vanhu va vona. Kambe swi na nkoka leswaku loko ku ri na tihosi hi tlhe ya kuma na nseketelo leswaku
vuhosinkulu byi vuyiseriwa lomu a byi ri kona, leswaku rixaka leri va nga rhangela amahlweni na rona ri ta hlayiwa ka tinxaka tin'wana leti nga ta va ti ri na ndzhuti. Ku fana na sweswi hina tani hi vakosi hi tinyungubyisa hi tihosi hinkwato leti hi nga na tona, hi ku ntirho lowu va nga wundla ku sukisela loko valungu va dlaye vuhosinkulu bya tinxaka hinkwato, i ntirho lowu hina tanihi ndyangu a hi nga ta wu kota loko a va nga ri kona. Ku va vona va ve kona va endle leswaku ndhavuko wa Xitsonga na ririmi ri tshama ra ha xiximiwa ene ri sirhelelekile. So hi ba mandla hi vuyelela hi ntirho leyinene leyi tihosi ti nga ku endleni ku fika na namuntlha na sweswi. Se loko ka hi hetisela tatana Mkhari, hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi? A ni mi twangi kahle Khalanga? A ni ku loko hi ka hi hetisela, hi swihi leswi mi nge ri ka rixaka a mi fambi mi nga swi vulangi? Ni nga kombisa ni nga tinyingi Khalanga leswaku hina rixaka ra Vatsonga hi fanele ku va hi ti xixima, hi ti rhandza, hi seketelana na ku seketela migingiriko hinkwayo ya rixaka ra Vatsonga, leswaku ririmi ra hina na vana va hina va swi tiva leswaku vona i Vatsonga, va vulavula Xitsonga ene va ringana ni tinxaka leti hi nga na tona Afrika-Dzonga. So hi marito lama na ku ba mandla ni vuyelela leswaku a hi khomaneni hi va xilo xin'we, hi nga pfumeli na siku na rin'we lava nga ta hi nghenelela va hi hambanisa hi rixaka. A hi khomaneni. Tatana Risimati Mkhari kusuka ka vuhosi bya ka njhakanjhaka, a khensa swinene ku va mi bule na yena ka nhlekano siku ra namuntlha. Themba ku na vhiki reriya ra siku ra vu-11 ku fika siku ra vu-14 ta tlhe hi twa ku swi le ku fambeni njhani, i va mani va nga koho, i va mani mi lavaka ku va va koho, ku endla leswaku kumbexani hi nga fika makumu ka mhaka leyi tanihi rixaka ku ya mahlweni. Kambe mi swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina. Inkomu swinene. A khensa hi sweswo mintsero mukana lonene FM i hungu leri rin'wana leri a hi ku hi ku hundisela ro eka nhlekano siku ra namuntlha. Themba ku na matitwelo a ni le ka xiyimo xa kahle ku amukela matitwelo a ni tivi kambe a ni tivi ku nga va ku ri wahi kumbe mani swi tshika ni ta twa hi n'wina le ka 015297185 sale timinete ta ntlhanu ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu kusuka kwalano DJ Met ta vangheli laha ku tisela nongonoko dzumba na mina kambe sweswi ni pfumeleleni kandziyala. Nhlangano wa vuhaxi wa SABC wu ku khomele mahungu yo tsakisa. Channel yintshwa ya SABC Sports na switichi hinkwaswo swa 19 swa SABC Radio swa kumeka eka OpenView kusukela hi ti 15 ta April 2021. Xitichi xa TV xa SABC Sports xi kumeka eka Channel 124 kasi Munghana Lonene FM yi kumeka eka Channel 622. Tiphina hi ku hlalela mitlangu eka SABC Sports. Tsundzuka leswaku swibokisana swa OpenView swa kumeka eka mavhengele laya rhangaka emahlweni eAfrika-Dzonga. Munghana Lonene FM komba ndlela. Xiphiqo eka mhaka leyi ya ku gonyiseriwa muholo eka vatirhela mfumo swi na xiphiqo hikwalaho ka ku van'wani va vatirhela mfumo va gonyiseriwile muholo va hambana njhani na lava sweswi va nga ri ku gonyiseriweni muholo. Example, va ka SARS va gonyiseriwile muholo, va ka masipala va gonyiseriwile muholo, va le parliament va gonyiseriwile muholo. Lavan'wani ke mi n'wi byela njhani dokodela ku wehe yi nga gonyi mali ya wena, tichara wena mali ya wena yi nge gonyi. Lavan'wani vona va nga vatirhela mfumo va fanaku na vona, why vona yi nga fane yi nga gonyi? Xiphiqo xi kwalano ende liya a yi nga revisiwi. A vo gonyisa ntsena hi mhaka hinkwenu a hi vona ku ikhonomi ya tika,
va twanana hi tiphesente tintsongonyana to endlela ku na vola van'wani va kota ku xava. Ku na lava yi nga gonya. xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. Minjhani Botped na muhumelerisi. Leswi vatirhela mfumo va rilisaka swona va lava ku mali ya muholo loko a vo ririsa swona loko hi ye tliliniki loko hi ya va police station a va tirhisa swona futhi mi ni vona nga ku loko ko wa mina mfumo a ni ta ku kusuka namuntlha n'wana na n'wana i ta hola hi ku ya hi ku i tirhe vanhu vangani a va ta tirha vanhu valava a va tirhi a va hi pfuni hambi ya home affairs hambi ya kwihi swa fana mara sweswi vile ku ri leri nga increase yo ndla yini sweswi kusuka namuntlha loko a ku ri mina mfumo a ni vheni ku munhu i ta hamba a hola hi ku ya hi ku i tirhe vanhu vangani hi siku. Kun'wana va ku hi teka 50 ntsena ndlini van'wana va ku hi teka 50 hi siku va ri vangani se va tirha vangani hi siku. a no pfumela kumbe ku a no ta yane okay va tirhela mfumo ti vulavuleli nhlekani naswona bot njhani epfukeli mjhani bot iko mina a ni ngheni yona ka leya murona tinjiya la teka yin'wana ya yi nga ta na professor sona ne ya timhaka ta civil society organizations leti timbirhi ti nga ku kombiseni ka ku vilela a xilungwini. Yes swi kahle ngopfu leswiya ku laveka civil activism a South Africa ku swilo swi vuyela matshan'weni. Leswi va swi endlaka i timhaka ta ku vona ku ku na munhu wo karhi kumbe ntlawa wo karhi wa vanhu ku fana na nkulukumba Zuma lava va tikomba ku va kha va nyadza mafambiselo ya swilo kumbe na xinawu xa tiko ra Afrika-Dzonga hambi yi ri constitution hi yoxe. Hi va 1985 loko ti-political party ti beniwini ku kumeka ku va na structure lexi vulaka UDF. It was a civil society organization even though it was in a political sense mhaka ku a va nga ta ti humesela rivaleni hi ti-banks leti a ti ri kona ka nkarhi walowo. So a South Africa hi nga fiki ka swilo leswi va ngo hi le ka a failed state. Swi vula ku munhu un'wana na un'wana i fanele a hlonipha nawu wa tiko, the rule of law, and then failure to comply with the rule of law ku fanele ku va na ti-sanctions leti nga ti fanela ku humelela. Nkulukumba Zuma va fanele va kumeka va nyikiwa sanction leyi nga va fanela loko nkarhi wo fika yi yimele constitutional court hi mhaka leyi ni constitutional court because he will never ever be bigger than the country. Hambi loko ku ri ke a nga va a ri na political power ya njhani, he will never ever be bigger than the country and the constitution of the land. So leswi va nga ku swindeni auta na yona Ahmed Kafada Foundation hi leswi hi swi seketelaka swinene vanhu hi ku angarhela va fanele va swi tiva ku aka South Africa ku na nawu endleliwangi luya u nga n'wi khombi u fanele ku hi khomba hinkwenu hi nga ve two kulumba loyi i fanele loko ku ri keni va ku sanction i fanele a tshama 6 months or whatever period swi fanele swi va hi ndlela yaleyo. So a ni ta ku nghena hi engele yaleyo ka ntikano wa siku ra namuntlha. Hlayisekani buti wa mina va na siku lerinene ku dya ku engeta na n'wina kwaleyo I can't sweswo mingiseri nkarhi na FM fambisa sweswo muyingiseri hi tlhelo ra a mi ri mina ni famba na mani mina ni huma so ni huma so ni amukela mjhani loyi ve nge va n'wi voni hi hala kusini ka hina hi ku hela ka vhiki wa vona ku na vhengele rin'wana ri nga hi laverile na evhengele leri nga hi hala ri le gangeni so ku ndiwe na sefda a hi xava kwalaya na swimbalo swa khisimusi mi va kwala hi lo koela kasi vuva kwile kupeta mina ni kulele allied law okay a Ntlhaveni light lo mi vulavula bush Ntlhaveni a si a ka manghena purasini la tlhelekele ka Matshila ne le Giyani so i nga ri koti ya so li vedale ri huma kwile se loko ri la hi le ka n'wina i area ya mina laha ni va ni kha ni ku byi koho laya a hi ri ka bungweni a hi ri ka bungweni a potholi
Ndawu ya n'wina. Ubongila ku ta hi byela ku mahungu ya Ndawu ya wena. n'wina. Ai byeli. Se alla ku twa ku hi khoveni ka dzumba na mina. Ai nafuta lo karhi lo msodoko ni ta kuma nkulukumba n'wanyana journalist tsale na buku loyi a nga vula ku i ya tshama hansi a vulavula na lava va ku tsalela ti-president speech lava va vona i va lemuka leswaku ku na xilogeni xo karhi a swi fanele xi tirhisiwe hi president Jacob Zuma so a nga za a nga xi tirhisa se xi tirhisa hi president Cyril Ramaphosa leswi hi nga na swona Eza twa hi xona. Mani mina ni huma so